uyu mugoroba se cyangwa mu masaha ya saa 10 nuko imbone zacu zitugejeje handi makuru y'uduce amapozisiyo 7 se cyangwa amarango 7 yose yari hariya n'ubundi aho bita za Rurambo. Niba mwumva Rurambo hafashwe amatopa 7 cyangwa se amapozisiyo 7 yose yararimo abarundi, ababembe, abafurero, abanyintu, interahamwe zasize zikoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda mu 1994. harimo n'ubundi arizo zitwa FDLR hariya muri Kongo zahawe kandi kazina, harimo ndetse na FARDC n'ingabo z'abarundi imbonekure. Uyu mugoroba rero hakaba hafashwe amatopu 7 bidasubirwaho. Twongeye kubaha ikaze mwese abakunzi bacu ba Joshua Entertainment ndetse na Rugenza TV, abadukurikira mwese kuri Mibunda TV 1 ndetse no kuri Joshua TV 1, aho hose niho muzadusanga, niho muzasanga ibiganiro byacu ndetse n'amakuru tubagezaho musi ku wundi. Reka rero tubashimire mwese mwamaze gukora subscribe n'abagaciro, niyo mpamvu duhora tubabwira uko dufashe mikrofone. Yego, reka niyegereze mugenzi waje turi kumwe Rugenza, hanyuma twinjira amakuru y'uyu mugoroba, dore yuko atari makeya kandi yose mugomba kuyumva no kuyamenya. Kaze Rugenza. Urakoze cyane bwana munyamakuru Joshua Entertainment, kwikaze udahwema kutugaragariza bwana munyamakuru uruta kwisumushyitsi ndabarwa. Ngayo nguko niwijira mu rugo rw'abandi ugasanga bakureba n'ijisho nini wamusohoka uzobabwira ngo narije kuba pepeo buke ukamusohoka. Urakoze cyane Rugenza, reka tudatinze n'ubundi twinjira mu makuru y'uyu mugoroba cyangwa se kino gicamunsi bitewe naho uherereye hano mu bihugu twegeranye. Reka tutabatindiye rero tuyababwire n'ubundi tuyahereye hariya mu misozi miremire, aho mu Rurambo habaye urugamba kuva mu gitondo, urugamba rutari rworoshe, ariko kugeza aya masaha tubabwire aya makuru no kuvuga ngo Amadu ndetse n'intare za Sarambwe zitwaye neza rwose, zabashije kurekipera no position zigera muri 7 zari zirimo iriya coalition abarundi, FARDC ndetse na FDLR hamwe na Wazalendo. Urakoze cyane bwana munyamakuru Joshua Entertainment ndetse n'abadukurikira bose muri rusange. Wowe udukurikira 5 kuri 5 hirya no hino, turabakunda kandi turabizi ko namwe mudukunda. Kudukunda kwanyu ni subscribe, natwe rwose tuzahwema kubageza amakuru 5 kuri 5. Rero abafana bacu batuye isi imihanda yose, abanyarwanda, abarundi, abatanzania bumva ururimi rwacu, abanyakenya, abagande, East African Community ndetse no ku isi yose, ahari umunyamurenge ndetse n'umunyamasi n'umunyarwanda n'umuntu utwumva wese bitewe naho aherereye. Turakwiyegereje amakuru yacu kandi ugira ngo wazoza bagererayo ku gihe, muza mukora subscribe kuri Rugenza TV ndetse na Joshua Entertainment. Breaking news, munda yisi, amakuru y'ukuri utosanga ku bindi binyamakuru uretse kuri Joshua Entertainment ndetse na Rugenza TV. Imbone zacu rero uyu mugoroba se cyangwa mu masaha ya saa 10 nuko imbone zacu zitugejeje handi makuru y'uduce amapozisiyo 7 se cyangwa amarango 7 yose yari hariya n'ubundi aho bita za Rurambo. Niba mwumva Rurambo hafashwe amatopa 7 cyangwa se amapozisiyo 7 yose yararimo abarundi, ababembe, abafurero, abanyintu, interahamwe zasize zikoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda mu 1994. harimo n'ubundi arizo zitwa FDLR hariya muri Kongo zahawe kandi kazina, harimo ndetse na FARDC n'ingabo z'abarundi imbonekure. Uyu mugoroba rero hakaba hafashwe amatopu 7 bidasubirwaho, uko n'ukuri bwana munyamakuru.
nuko ni ayo matopu rero yafashwe agera muri 7 ni akazi katoroshe kuno munsi kakozwe hariya Mu Rurambo. Rurambo ni ukuvuga ngo hari ku Munoga, Kirongi, Tegamo, Nyaritwa, Igatoni, Nduhura ndetse kandi na Gashanga. Aho hose habaye itora n'uduce turindwi twose n'amatopu yarakomeye. Ni ukuvuga ngo ibendera ryo kunesha abana bayisezerano kera aho hantu byatangiye kera kugira gute kuzamuka. Ni ukuvuga ngo tugiye gutangira kuririmba ngo ibi bintu ni Yesu wabikoze, natwe turanezerewe. N'abajene mama n'abajene mama n'abajene M23 kudeshapo twirwaneho kudeshapo muri abajene kuko mugenzi wanje yarabivuze hafashwe ayo matopu yose kwa 7 hafashwe aho bita n'ubundi kuri Munoga aho ni yari top ngo yaririmo interahamwe nyinshi cyane. Naho bita n'ubundi ngo ni Kirongi nayo ngo yaririmo ingabo z'abarundi ngo zidafite umubare. Naho bita ngo ni Tegamo naho ngo harimo ngo abandi badafite umubare. Aho bita Nyaritwa ngo ni ukuvuga ngo naho n'indi top yaririmo abazalendo ngo hafi ya bose, ababembe, abafurera, abanyintu, abasharishara aho hose babayitombe. Aho bita rero Igatoni naho ni mwirango naryo ryaririmo imbunde zikomeye cyane. Bari barahashinze kuko ngo zari imbunde ziri capable yo kutekta les avions zose za AFC M23 ndetse ngo n'amadrone. Izo zose bazitahibwa n'umunyamakuru. None ngo ukamanuka ukaja kuri ndirango iryo bita ngo Nduhura. Nayo yari indi top nayo ngo iriho izindi mbunde nazo za Musada bari barahashinze. Hanyuma tukageraho bita n'ubundi Igashama aho hose habaye tombe. Umuriro watse. Urumva ko n'ibitabi by'ubuhanya bwana munyamakuru Noel na Bonane turazirira bya Malaki. Za bindi naharuye mvuga ngo je nawe ngo tuzoba turi hariya mu rusengero rwa Kadesa twatugira gute nijuzo ba utangisha sadaka Burakeye. Nzoba ndi muri Burakeye mbaye natangisha sadaka ryo kwakira abana bayisezerano. Tukaba dushimiye rero AFC M23 yakoze ako kazi gakomeye cyane hariya muri Rurambo. Ngira ngo twahita tunyarukira n'ubundi hariya Luvunge n'ubundi kuko niho n'ubundi kuri Chande Bataille naho bitari zorosha uyu munsi bwana munyamakuru. Habaye urugamba rwitwa ngo nivute nikuvute. Wari wabona kuzi nivute nikuvute. Ni ngombwa ngo kurura nanje kurura nikitabi abene urumogitso. Nivute nikuvute kivumbi na jasho. Nukuvuga ngo hacaga uwambaye. None urabona ingabo z'abarundi hariya Luvunge zari zigitangaza bwa n'umuntu cyane. Noneho zirirukanka zari zizi ko arizo zifite antimisile, zari zizi ko arizo zifite imbunde zikomeye. Nukuvuga ngo hariya niyo bari barashize urukuta rukomeye cyane. Ubwo rukuta baruhashira kugira ngo babe nkabagira gute bazo protege abasirikare yaba ari FARDC yaba ari interahamwe arizo FDLR yaba ari abazalendo. Nukuvuga ngo Ruvunge uko twanabibabwiye kuva kare niyo miliye y'iri strategique. Nukuvuga ngo abantu bose bahari i Burundi uhereye ibyo nakwita basic need, umunyu, isabune, isukari, ifu, umuriro w'amashanyarazi babiguraga i Burundi. Noneho bakaza bakabizana heye bakabizana hariya Luvunge ndetse bijana bikanakomeza ndetse bikaja za Katogota ibindi bigakomeza n'ubundi nari za Kamanyi. Nukuvuga ngo Cibitoki ya Rugombo nukuvuga ngo neza nimwe n'ubundi hariya bahahiranaga hafi buri munsi kundi. Nukuvuga ngo abarundi birirwaga hariya ari n'abakongomani bakirirwa n'ubundi hariya mu buryo bw'imihahirane. Nukuvuga ngo mu buryo strategique cyangwa economique buriya barundi barimo baravuga ati buriya ati twacokoje M23 kandi M23
turabizi niba mfata Ruvunge twebwe ico gihe ubuhahirane n'abakongomani ko bagakugize gute kurangiye. Ico ni kimwe bareba kavuga tahatwo baduhomba. Ikindi bakongera bakareba bati no hano Ruvunge ni hafatwa deje bazoba bijiye za Rumongi bazoba binjiye mu Cibitoki cya Rugombo ati deja nabwo tuzoba tugiye kuba baturanyi babi. Ati no niko gahwita bafata imbunda zikomeye amabomba akomeye za drone n'indege n'ibiki bararunda hari ari nayo coalition bari bakoze n'amasezerano bari bagiranye n'ubundi na leta y'Ububirigi iba haziriya mbunde. Baravuga ati sasa rero kama mbaya gupfa n'ugupfa ariko Ruvunge nta gusubira inyuma. Nibwo gufata rero iriya mbunde ibituti 6 bayikubise hariya mu Cibitoki cya Rugombo. Ngo barangiza kwikubita hariya niyo yari neutraliza imbaraga rero za M23 hano kuri Shande Bataille bwana munyamakuru. Kuko urumva yari mirasa ikarasa aho bitari akatogota igakomeza ikarasa n'ubundi hariya Kamanyula ndetse kanambuka hakurya ikarasa hariya n'ubundi za Rugarama. Ariko kubwa mahigwe akagabo kazagahimba kandi katarana. Abagabo rero bazabumvana imbaraga bwanyu. Uvute ni kuvute nukuvuga ngo twumva n'imbaraga nikakato wadani ni gedani barai ni zakutuki ni mawashogeri noneho nukuvuga ngo habayeho kwerekana izo bita taktika z'urugamba rero ni hariya rero bazerekana. Noneho barimo bazamura hakaza izindi mbaraga zimiriza. Kuri ya Bibiliya yarantangaje Imana. Izivuga ibintu by'ukuri n'abadukuriye hirya no hino bwose kandi nukuvuga ngo hari imbaraga zimirizindi. Nukuvuga ngo imbaraga z'umwijima ntabwo wozigereranya n'imbaraga z'umuco. Imbaraga z'umwijima ni imbaraga za Gisegeti na Neva Umuguru. Nukuvuga ngo imbaraga z'umuco arizo mbaraga z'Imana n'iz'abana bahetsezerano babagwanira ukuri kwabo nk'abakongomani antake babatutsi b'abakongomani. Twarababwiye ngo tuzobadika amasura ya kugeza bayatonda. Mwe mudukurikiranye hirya no hino nimutera gatebe rero tubereke uko byifashe tunyarwa. Noneho hariya mu Cibitoki cya Rugombo nibwo bahise batera grenade. Batera grenade bamatangira kwamiriza ati twebwe hano duhuye n'ikibazo abanyarwanda baratwijiranye baduteye deja bombe. Reka tubumvise wumva wacu wamana washikirize inkuru iriko irabanga mu Rugombo ubunyene ni kuvuga bateye ikibombe ico kibombe kiguyaga mu Rugombo ahantu bita ku Badage. Ubuje turiko turavugana hari umwanya nagishwanyaguye mu nda ubusoki bwose bwa leta ariko bari bamushikanye ku ivuriro aho bita kwa Rubase ni jewe ndamutwaye. Rero hari n'undi mu mama mbonye nawe cavunye ukuguru nawe nyine bamujanye ku ivuriro kwa Rubasa. Urumva rero batangiye kubirabisha mu bantu bagiteye ngahanya nyine mu Rugombo. Egome izo ni inkuru atari izo kuvuga no gukekereza ariko nagenda kuraba aho kiguye ariko cire mbona uwo mwana cire nawe rukana kwa muganga. Nukuvuga aya n'amagrenade babatera swate yonyine ubwabo cyangwa se ibyo batekereza umwanzi yabijanye kuko ta bombe yahaguye kuko nabireba reka tubibereke nabo birebere dore ngaha hari abantu reba bana munyamakuru kwa uturangiza neza muri frame ngira ngo kurabibona bwana munyamakuru kuba dukurikiye barebe n'akagrenade ni grenade yingi ntabwo ari bombe ni n'amagrenade yagiye aterwa konyine ni ngaho deja binjiriwe batandiriwe n'abantu bariko baraja kuraba aho cyacurikiye hakurya y'uruzi bita Nyakagunda hajya ni abantu rero bariko baracacurikiye ikindi cyaguye handi mu Bitoki ni haruguru ntihabona. Ngira ngo aha muriboneye aya ni amakuru tuba twatubabwira y'ukuri dore ngaya n'ubundi nukuvuga ngo n'amagrenade babagenda babateramo ibo ntibaba bimenya. Aya n'amagrenade babatera ntibaramenya ibijya mbere. Amakuru y'ukuri atugezeho bwana munyamakuru nuko mu makuru avugwa ko Neva ngo bari Washington DC ngo nibwo yamenye ko n'ubundi zakomeye bikavugwa ko ngo azitura Tanzania ngo akazava Tanzania ni imodoka ati kuko ndakunyuraga hejuru y'indege hejuru y'ikirere
ati kuko deja kwa Melchior Ndadaye uwe security kera yagize gute yabaye ati aho batangiye gutera amabombe deja ati nta mpamvu zo guca hejuru akagabo kaza gahimba kandi kataraza bwana munyamakuru iyo hasi ngomba guca ikobero neza nkishira i Bujumbura. Reka tubumvise ayuyu wari mutubwira Rurambo imeshaka mati wa rusomoke maisha ni kupasha habari. Wewe unakuaga uko busy na watoto kuwapanguza wakijikulia kuwaosha kuwanalisha kuwapulisha watoto wazuru, huwezi jua habari. Saa hizi Rurambo imeshakamatiwa, iko mikono ya watoto wa Mungu. Luvungi iko Tombe tayari. Uvira haitamaliza 2 semaines hata ni mingi useme takunesha kuwa libere. Makana Kitombe James Fieka adui Fieka mama yake nani wa Fieka adui Fieka mama yake Fieka kama mama ashakimbia wako Uvira saa hizi tunaongea hivi watu wa Uvira wewe jua hivyo. Ngayo amakuru y'ukuri kukere twazaniwe n'umbe rwuru n'eventura gere kampake kanyi Rurambo kuzinosa masasi abantu kuniga zikere babunga bamushagirwa bakora mfana ndiko y'umugunga kinani tumwe tumakirendolera kabisa niba bari yo kuriyo tweze no sakapsa bikora bikayo nombe ketwa shweta turamana ko tugendolera ariko tubona barundi ko manuka bo no tayishira bahimo amakuti ko tutatumenya ariko bikayo bane bikayo ngo ndibazi niba batsinzwe none ko barahunga ubusa kandi Rurambo kare abataryoha tutomura kumya drone bashi tutabara ko baramagara ngo amadrone aze kubatabara montaje n'ibyo wa kumunsi yeso ndahene ibyabo byabarangiye ngayo nguko amakuru yizewe bwana munyamakuru nuko Ruvunge ya nani ya vyo yetu avyo yetu kuna kuwa teretare sana sasa vile jana Ruvunge yabaye Tombe na abange pata telephone ile wanaenda telephone nego bahuye n'isi hata nego bahuye n'isi niko nakwambia sitakufichia ulisema ni kuanze kuambia maneno ya huko kufuru sababu huko na mimi siri na ndio siri niko na mimi sita uyu nuwo bitakutunga tuko nasema hivi kuna pita huko nataka kuambia kwanza Barundi watu yetu na ba FRDC peko ande batatu hivi hakuna mwa yetu na mapika sana non drone yarayiba maze bashi na ramfor iko napanda kutoka kaziba ile ramfor hii group yenyewe iko napenda kufanya hii maneno afete drone ndio inatosha watu yetu wote sasa sisi tufanye nini sasa bamaze kati ngayo nguko kubari badukurikiranye ayo na makuru y'ukuri arimo kuvugwa hariya nubundi mu misozi miremire ndetse bimigufi ubwo ndavuga muri Plaine de la Ruzizi uhereye Kamanyu ukagira Katogota ndetse na Ruvunge barakomeje rero urugamba abana bahetse isezerano biravugwa ko Muniga Ntama nawe yari hariya mu bari hariya ngo mubari muri Rurambo none ngo nyine ngo ageze Kavimbira ngo yamavuga ngo bamwogosha uruhara ngo n'ubwazotse ngo iyo bakuraho n'inyamba kwiyoberanye hata abantu bamaze kumenya ubwanwa bwaje mwogoshe aya masaha tuvugana ari muri Kinyozi hariya ariko none ndabube nukuvuga ngo uko bagiye gukomeza kubashaka kumenya uko bazogenda bagiye kwinjira n'ubundi bari Ruvunge yabaye Tombe Bwegera nibava Bwegera bagere Rubirizi nibagera Rubirizi bazinjiraho bita muri Mutarule Juste nibava Mutarule bazinjiraho bita Nyakabere nibava Nyakabere bazinjiraho bita Nyamyunda nibahava binjire Sange centre nibava Sange bahite binjiraho bita Kabunambo nibava Kabunambo binjire muri Runingo nibava muri Runingo binjire Kiriba nibava Kiriba utwo n'utundi two ihoga nukugenda bamwe amazi n'inzira gako turagenda tubwira abantu ni Kahuzi nibahava binjiraho bita Kala nibava Kala bahite binjira Kavimvira niho gicantuza Muniga Ntama bamaze kumwogoshera ubwanwa n'umusatsi ubu ngo nuruha Muniga Ntama abamubona bwese nukuvuga ngo yijishe bwa bwanwa babukuyeho bwose bw'ivi ngo n'umusatsi ubu nyine ngo nuruhara umwana ngo ari mu mwogosheka bavuye urashaka korekisha bakoresheje ngo za sumuda zifite utunefu ngayo nguko utwo duce ushobora dusigaye kugira ngo twinjire muri Uvira centre
tukaba dusaba bari imihanda yose mukomeze muririmbe muvuga ngo ibyiza by'Imana ibyo yatugeneye birageze kugira ngo tuzijiremo amasezerano yose niko Imana yose ngo yatanga kandi ngo yasezeranirwa abayikunda bose rero mube tayari tumanuke tuzoririmbire indirimbo z'amashimwe no kunesha hariya Kadesa aho bita Kukimanga abari imahanga bari muri Amerika Australia Canada Amerika mu Bwongereza Pays-Bas Pays Scandinave Asia Europe East African Community returu Uvira Tombe Uvira ngayo nguko andi makuru turaza kuyabakurikiranira 5 kuri 5 tubibutse urushinge rwanyu kuguma kuri amacano ni kuri Joshua Entertainment ndetse na Rugenza TV kandi tubibutse ko wari kubuhanga bw'izuma n'umuhanga bigatinda ni Joshua Entertainment ndetse no mwabona gari Rugenza TV Amadu w'imurenge ni gutya intare za Salama